radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatatu itariki 29 z'ukwezi kw'icenda muri 2021. Ishirahamwe mpuzamakungu ryagiriza ubutegetsi bwa Ethiopia kuzibira imfashanyo zigenewe abanyagihugu bo mu karere ka Tigray. Amashirahamwe y'indege ya Kenya na Afrika y'Epfo yarayashize igikumu ku masezerano yo gukorana, avuga yuko bizotuma ico gisata c'indege kinaguka. Nubwo hakiri impinga ndende mu gushikira uburinganire hagati yo kwitwatabwaho kw'inkino z'abagore ugeranije n'iz'abagabo, ngo hari intambwe imaze gutegwa. Nibura hari amakipe y'abagore barahari muri discipline zose, abagore nibura barahari, usibye ko bataratinyuka kujya mu nzego zifata ibyemezo. Kugira ngo uvugure umwe muri komite y'abagabo bangahe kugira ngo babyemere ntabwo biba byoroshye. Uyu ni Felicite Gwemarika, umwe mu bagize komite mpuzamakungu y'inkino za Olympique, n'umutumire wacu mu kiganiro c'abagore. Muramumva mu kanya mu buryo burambuye. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Idonido kuri ivyo vyose ni mukanya mumaze gutega amatwi amakuru yo hirya no hino kwisavugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Bakoze Florentine. Imiryango y'abapfiriye mu bintu byaturikiye ku cyambu cya Beirut muri Liban mu mwaka ushize bishyize hamwe mu gushyigikira umucamanza uri gukora iperereza. Abantu babarirwa muri magana bateraniye hanze y'ingoro y'ubucamanza mu murwa mukuru wa Liban. Barakajwe n'uko iperereza ryahagaritswe nyuma y'ibirego byo kubogama k'umucamanza Tarek Bitar. Abigaragambya baravuga ko iperereza riri kuburizwamo n'abanyapolitiki bakomeye mu gihugu. Umucamanza wa mbere yagombye kwegura kubera ibirego bisa n'ibyo byo kubogama. Mu kwezi kwa munani k'umwaka wa 2020 abantu barenga 200 bapfiriye muri ibyo bintu byaturitse. Mu yindi mpuruza ku ntambara y'umwiryane ibera muri Ethiopia, Loni iravuga ko 10% by'inkunga ikenewe ariyo yonyine iri kugera mu duce twazahajwe n'ingaruka z'intambara mu karere ka Tigray. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Loni, Martin Griffiths, yavuze ko hari ukuburizwamo kugera muri iyo nzira. Yasabye guverinoma ya Ethiopia kwemerera imodoka zitwaye imfashanyo ku Tigray, aho Loni ivuga ko abantu babarirwa mu bihumbi magana babayeho mu buryo bw'inzara. Abategetsi mu murwa mukuru Addis Ababa barahakana ko bazibiye iyi mfashanyo, bagashinja ingabo z'inyeshyamba guhosha nkana intambara mu nzira icamo iyi nkunga no gufatira ibigemurwa. Polisi mu Burusiya yataye muri yombi umuherwe mu rwego rw'umutekano Polisi mu Burusiya yataye muri yombi umuherwe mu rwego rw'umutekano mu bikorwa by'ikoranabuhanga umaze igihe ari umujyanama mu nzego zitandukanye za leta y'Uburusiya. Ilya Lasarkov washinze ikigo Group IB ashinjwa ubugambanyi. Inkuru ya Steven Rosenberg muri imva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Group IB ni kimwe mu bigo by'umutekano kuri internet bikomeye mu Burusiya. Kuwa kabiri abajeje umutekano barasatse ibiro by'ico kigo. Ubu naho vyamenyekanye yuko washinze ico kigo akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa waco Ilya Sachkov yatawe muri yombi yagirizwa guhemukira igihugu. Ico caha gihanishwe igifungo c'imyaka ishika kuri 20. Muri iyi myaka iheruka harabaye kwagirizwa guhemukira igihugu kwinshi mu Burusiya. Hagirizwa abantu barimwo abahinga mu bumenyi, abasirikare hamwe n'abayobozi bagirijwe gutanga amakuru y'ibanga bayaha amareta y'amahanga. Ariko bitewe n'uko imanza nk'izo zifatwa nk'izibanga zigacibwa atawurorera, amakuru azerekeye amenyekana gake cyane. Aho mu Burusiya kandi urukiko i Moscow rwaciye andi mandi ikigo cya Google kubera kunanirwa kuvana ibintu byaciwe n'abategetsi mu Burusiya ku mbuga zabyo. Ihazabu y'ibihumbi 90 by'amadolari iri ku rugero ruri hasi cyane rw'ibihano Google, Facebook na Twitter byagiye bihabwa mu Burusiya hafi buri kwezi muri uyu mwaka.
ibi bigo rutura mu ikoranabuhanga rya interineti byananangiye uburusabe bw'uburusiya bwo kubika amakuru y'ababikoresha mu maseriveri ari mu Burusiya. Hagati aho ikigo gishinzwe kugenzura itangazamakuru mu Burusiya cyakangishije ko kizafunga urubuga rwa YouTube nyuma y'uko ihagarikiye ibiganiro bya sheni ebyiri za televiziyo mu Budage zigendera mu kwaha kwa Kremlin. YouTube yavuze ko RT yarenze ku mirongo nyoboro igenga abakoresha uru rubuga. Umugabo witezwe kuba minisitiri w'intebe mushya w'Ubuyapani aravuga ko imwe mu nshingano ze zikomeye izaba kwizeza izahuka ry'ubukungu bwashegeshwe cyane n'icyorezo cya COVID-19. Fumio Kishida yavuze ko Ubuyapani buri mu mage, yasezeranyije gushyira amamiliyari y'amadolari yo gukoreshwa bitarenze impera z'uyu mwaka mu bukungu. Yavuze ko yavuze ibi kandi nyuma yo gutsinda amatora y'ubuyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi Liberal Democrats. Bwana Kishida abonwa nk'umuntu ugendera ku matwara ya hagati na hagati utazahindura ibintu cyane. Gitezwe ko azaba minisitiri w'intebe mu cyumweru gitaha, akazanatangaza amatora mashya mbere y'impera z'ukwezi kwa 11. Ibi nibyo yasezeranyije. Nzitanga wese kandi nkore cyane kugira ngo nkemure icyo kibazo. Imitima y'Abayapani yashegeshwe na coronavirus. Kubera ibyo ndifuza ko buri wese yakongera kugira ubushake bwo gukora cyane, tukaba ikipe imwe tugahashya icyorezo cyugarije igihugu cyacu. Iyi ni BBC gahuzamiryango yumvira kuri Kisura FM muri Uganda no kuri bbc.com. Abarwanyi b'inyeshyamba z'Abahuthi bagera ku 100 n'ingabo zishyigikiye guverinoma biravugwa ko bishwe mu minsi 2 y'imirwano ikaze mu bugenzuzi bw'umujyi wa Marib mu majyaruguru ya Yemen. Guverinoma iravuga ko yatakaje abasirikare 30. Abahuthi ntibakunze bo kuvugira icyo bavuga ku bantu batakaje, ariko itangazamakuru ryabo ryavuze ko ingabo z'inyeshyamba zibasiwe n'ibitero 12 byo mu kirere byagabwe n'ingabo z'urusobe ziyobowe na Arabia Saudite zishyigikiye guverinoma ya Yemen. Marib ni umujyi w'ingenzi cyane, niho hantu hanyuma guverinoma igenzura mu majyaruguru ya Yemen kandi hakungahaye mu bigega bya peteroli. Florentine. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Umukuru w'igisata kijejwe gutanga ifashanyo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Martin Griffiths avuga yuko uturere twahuye n'ingaruka z'intambara hagati y'abavukagihugu muri Ethiopia turonswa imfashanyo itarenga ibice 10% by'iyikenewe. Avuga yuko biterwa no kuguma izo mfashanyo zizibigwa. Martin Griffiths akaba yahamagariye leta ya Ethiopia kwemerera imodokari zigemuye izo mfashanyo zikarengana gushika mu karere ka Tigray harimo intambara ahaba harugwa mu bihumba amajana bishwe na kigoyi. Abategetsi ba Ethiopia barahakana uruhara muri uko gutangira izo mfashanyo. Inkuru ya Karkidan Yibertaye mushikizwa na Ivete Kabatesi. Hashize amezi 3 Tigray yigaruriwe n'abarwanyi. Ayo mezi yaranzwe n'igabanuka rikomeye ry'imfashanyo harimo ibiribwa, peteroli n'amafaranga ndetse n'imibereho y'abantu yagiye isubira inyuma cyane. Martin Griffiths avuga ko inzara yugarije ako karere yatewe n'ikiremwa muntu kandi ko guverinoma ishobora kubikemura. Imiryango ifasha ishinja guverinoma ku rwego rw'igihugu kubuza imfashanyo kugerayo. Ariko Addis Abeba yo ivuga ko abarwanyi aribo biturukaho, ikabashinja gukwirakwiza imirwano ku bushake mu nzira zinyuramo imfashanyo no kuzifatira. Hagati aho ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ryatangaje ko amakamyo arenga 170 yagiye itigre muri ibi byumweru 3 bishize atwaye ibiribwa bishobora kugaburira abantu ibihumbi 360 mu gihe cy'ukwezi. Biravuga ko abantu ibihumbi bishwe mu mezi 11 y'intambara yaje guteza akaga ka muntu gakomeye, mu gihe kandi imirwano ikomeje gukwirakwira no mu turere duturanye na Tigray twa Afar na Amraha. Umubare w'abantu bakeneye imfashanyo nawo wariyongereye. Afar na Amhara. Reka ubu naho tuje ku nkuru ya Afrika y'Epfo na Kenya, aho amashirahamwe y'indege y'ivyo bihugu yaraye ashize igikumu ku masezerano yo gukorana, akavuga yuko bizozana akarusho. Bakavuga rero yuko bafise umugambi w'igihe kirekire. Ayo mashirahamwe yompi yahuye n'ibibazo by'amafaranga n'itunganywa ry'ubuyobozi bwayo, avuga yuko gukorana bizozana akarusho mu guhiganwa muri ico gisata co gutwara abantu n'ibintu n'indege. Inkuru ya Vmani Mkizi
ishize mwishikizwa na Jean Claude Mwambutsa. Nta n'icyumweru gishize cyongeye gusubukura ingendo ikigo South African Airways cyasinyanye amasezerano n'ikindi kigenzi cyacyo cyo muri Afurika y'Uburasirazuba Kenya Airways. Ibigo by'indege byombi birashaka gufatanya kuzamura ubushobozi bwabyo bwo kwiteza imbere mu buryo bufatika. Ubufatanye bushobora kugera no gusangira ibyerekezo, ibikorwa byo kwita ku ndege zabyo no kuzikanika, ndetse no gufashanya gutekereza ku ngamba nshya zo kuzamura ubukungu bwabyo. South African Airways na Kenya Airways bivuga ko uyu mugambi utagamije kwihuza kw'ibigo byombi, ahubwo ko ari ubufatanye kandi ko buri kigo gishobora kugirana umubano n'ibindi bihuje intego. South African Airways cyongeye kugurutsa indege zacyo mu cyumweru gishize nyuma y'igihe gisaga umwaka zihagaze kubera kugwa mu gihombo. Kenya Airways cyo cyajahajwe bikomeye n'icyorezo cya COVID-19 gisigara gishyize imbaraga mu bwikorezi bw'imizigo mu rwego rwo kugabanya igihombo, ngo kiranateganya kujya mu maboko ya leta nyuma yaho amasezerano y'ubufatanye na Air France ndetse na KLM arangiriye mu mpera z'uku kwezi kwa 9. Inkuru ya Vumani Mkize idushikanye ku isaha imwe buri minota 19 mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Gahuza miryango ibajane mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya, ahari abantu b'impunzi bava mu bihugu bitandukanye barimo abanyarwanda n'abarundi. Izo mpunzi rero uretse imfashanyo zihabwa n'ishirahamwe rifasha impunzi ku isi HCR, ziriga n'imyuga itandukanye zisahiriza mu kubaho kwa misi yose. Umwe muri iyo myuga ni ugushona. Mugenzi wacu Siriake Muhawe nayo yaragendeye abashona bafise atire yitwa Kolakisa muri Ngara, bisobanura urumuri. Araganira nabo. Aha turi mu kambi ya Kakuma iri mu karere ka Turkana, ni mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Twa turi muri zone ya mbere, bloke y'indwi. Twa tugiye kuganira n'abantu basanzwe bakora umwuga wo gushona, abarundi basanzwe bakora umwuga wo gushona ngaha, nibo tujya tuganire. Turi kumwe ngaha n'umusore akiri muto, ngira ngo arashobora kubanza kutwibwira. Witwa nde? Amazina nitwa Ndayisenga Tuse. Tuse, wewe uri ngaha msanzwe muri bakora ibintu byo gushona. Aha mushona ibiki? Impuzu z'abagabo, z'abagore n'iz'abana. Ni modeli mshasha turazishona, bivana no kuntu umukastoma wacu, umukiriya, bivana n'impuzu ashaka. Impuzu tuzi yuko ari abantu bari mu muce w'abantu badafise amikoro, nuvuga abantu bakenye. Muraheza mugaca amahera, ugeraje nk'impuzu bakunda kuzana mu baca amahera gute? Ntabwo turavuga ngo ipantaro itegereza gushonera ku mahera aya n'aya, biravana n'ukuntu twavuganye n'umukiriya wacu. Hari abo mumaze kuzana murabigisha gushona ngaha? Bamwe turigishana, kubera nanjye natanguye kwiga ku mwarimu wanjye ari ngaha, niwe yanyigishije yakintu nzi. Turacabana tuganira n'abasore basanzwe bakora ngaha muri atelier Kolakisa bisiguri. Novuga ko ari urumuri muri Ngara. Mushona izo babazashaye murashona hama mukadandaza zaheze. Biravana, ari zo batuzanira tugashona, ari izindi dushona kugira tuzidandaze. Hari zimaze guhera nk'umufise ngaha? Zirahari, yego ziri ngaha indani. Dufise ibikwembe, dufise izi z'abadamu, azibona ngene zimeze. Dufise izi, urabona izi z'abadamu, ama dufise ipantaro. Tuvuge nk'iyi, iyi ni kanzu. Nk'iyi mugurisha gute? Iyi kanzu tuyigurisha amafaranga 1500. Hama ipantaro? Ipantaro nayo tuyigurisha amafaranga 1000. Abantu baza gushonesha impuzu muri atelier bo bavuga iki kamaro ibamariye? Iyo atelier iratworohereza kubera ari hafi yo muhira, ituma tutajya kure, kandi n'umuntu ashona neza kandi na be afise. Ari ukuntu ushobora kumuvugisha nk'umurundi w'iwacu cyangwa umubanyi, cyangwa nk'umuntu mubanye neza ukamubwira ufite amahera make n'amahera ufise, akagucishirizamo nyine akagushonera. Ari ibindi bidufashanya nk'udufise nk'amasho, turashobora kumuhamagara nawe akaza kwerekana amasitayili ziwe ngaho ku masho yacu. Mu kivi ari umuntu azimo ntakujya amenyo maremare, hari n'igihe ugenda atamahera ufise, uko mubwira nta mahera mfise, hanyuma ugasanga aragushoneye, cyangwa ugasanga washaka mbere ugasanga mwazo dufise abana, hanyuma usanga agushoneye kwa
kwavuga ati uzoyaronke uzoyazana canke uyu mwana ari horanezera manda mutuma ati ntangorane yatware ntangorane urumva rero turanezerwa gose. Atelier Kolakisa urumuri mu rurimi rw'ikirundi ngo irakira n'urwaruka rw'impunzi kwifuza kwiga gushona ku buntu. Yarisiyake muhawe nayo yari mu ikambi ya Kakuma iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Kenya. Arakoze Sehiyake muhawe nayo. Ibihugu nka byose byo ku mugabane wa Afrika bicingira itunganywa ry'intwaro zavyo kuri demokrasi. Intwaro za kudeta zari zeze kera zasa n'izibagiwe. Ibihugu vya Afrika vyinjira ku bwinshi mu ntwaro ya demokrasi mu myaka y'igihumbi kimwe na za 1990 ariko hamwe kudeta zasubiye kuvyuka nkuko vyibonekeje mu minsi heze muri Mali, Guinea na Sudani herutse guhakwa. Mu gutahura impamvu ziri nyuma yuko guhindura ubutegetsi biciye mu nguvu twifashishije umuhinga mu vya politike Professor Omar Halfan ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga mu bijyanye n'ibyo bita comparative politics umuntu yagereranya na politike ngereranya bihugu bagaragaza yuko mu by'ukuri uruhare runini ruturuka uvuze nka 60-70% ruturuka imbere mu gihugu. Hanyuma iyo hagati ya 30 na 40 isigaye ikaba yava hanze y'igihugu bitewe n'inyungu ibihugu bikomeye cyane byo mu burengerazuba bw'isi bifite muri ibyo bihugu bya Afrika. Niryo janisha abenshi bakunze gutanga. Nkaha muri Guinea ibiheruka kuba ndetse no mu bindi bihugu by'ako karere twarabibonye muri Mali, ahanini uruhara runini ruva hehe kugira ngo inzego ziba zihari zikomeze guhungabana? Ikigaragara nuko politike z'imbere mu gihugu akenshi muri wa murwi mutoya w'abantu baba bayoboye igihugu twakwita mu Cyingereza inner cycle, nibo mvano y'ibibazo mu bihugu byabo bamara kuba imvano y'umuzi w'ikibazo babandi nyamwinshi. Ubwo nashaka kuvuga noneho babandi bayoboye bafatanyije n'uwo murwi uyoboye n'abandi bayobowe aribo baturage basanzwe bakagenda bagaragaza kutishimira ubuyobozi. Akenshi na kenshi ngira ngo ari nabyo bivamo ibyo tumaze iminsi tubona muri Guinea na Mali n'ahandi bijyanye n'amakudeta arimo kuba. Hari uko kutishimira ubuyobozi ahari nk'amashirahamwe ya societe civile akomakomeye mbere akabigiramo uruhara, inzego zikatinda zikatazikomoka. Turabibonye muri Sudan ndetse no muri Algeria byarabaye. Izo nguvu ziba ziturutse hehe? Ubundi abahanga mu bintu bita social movement na amashyirahamwe abari aho ngaho abareba ibintu leta zirimo gukora bakavuga bati mu bintu bijyanye n'ubukungu leta ntabwo irimo kwashyira ingufu, mu bintu bijyanye n'uburezi leta ntabwo irimo kwashyira ingufu, mu bintu bijyanye n'umutekano abantu baranyuruzwa baricwa. Iyo watchdog yo kureba ibyo leta ikora rimwe na rimwe yakabaye ibikora mu nyungu z'abaturage, noneho ugasanga ya social movement twavugaga nk'ibyo bavugaga byabaye muri Sudani, byabaye muri Burkina Faso, abo baturage bakagira iyo ngingimira noneho ikazamuka. Ariko noneho b'abaturage bo icyo bakora bajya mu mihanda, noneho za social movements zikagenda zibarangaza imbere zibayobora. Iyo igihugu kidafite social movements ziri organized, hakaba nka bya bindi twagiye tubona byabaye muri za Egypte, muri za Libya, akenshi na kenshi iyo ntambwe iyo myigaragambyo nicyo igezeho akenshi na kenshi ntago gikunda gutinda. Ni nayo mpamvu twagiye tubona hari aho byabaye biratsinda, demokarasi imakazwa, ariko naho ubu ngubu naho byaraguye, aho hari muri Tunisia. Kugira ngo demokarasi yimakare nyene inkingi zayo nkuru umuntu yovuga ko ari izihe? Dufatiye nk'ibyo muhejeje kuvuga byabaye kuri ibi bihugu twagira ngo demokarasi yarabonetse y'amajyaruguru ya Afrika. Cyane reka mvuge nka 3 nangwa 4 twavuga birabirwa bya Maurice na Seychelles, umuntu akavuga Botswana, umuntu akavuga Ghana. Ibyo ni ibihugu bifite imiyoborere ku buryo niyo habaye amatora umuntu yibaza niba koko ibyo bihugu biri ku mugabane wa Afrika tuzi ibihugu bigera kuri 40 byananiranye, amatora aba akibwa. Buriya nk'ari amakudeta abantu bavuga aba muri Afrika cyane y'uburengerazuba bwa Afrika, rimwe na rimwe nka za Guinea, nka za Mali, akenshi ntago bashingira ko ibihugu biyobowe nabi, ku bihugu biyobowe nabi muri Afrika byo ni byinshi. Professor Omar Halfan, reka ubu naho dutega amatwi ikiganiro cy'inkino mushikirizwa na Jean Claude Mwambutsa.
umugoroba mwiza nshuti mudukurikiye kaze muri aya makuru yacu duhereye mu mupira w'amaguru mu Rwanda aho ikipe y'igihugu igomba guhangana n'iya Uganda kuwa gatatu w'icyumweru gitaha bashaka itike y'igikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Hazahita hakurikiraho umukino wo kwishyura uzabera i Kampala ku itariki ya 10 z'ukwezi gutaha. Mu mikino ibiri imaze gukinwa u Rwanda rwatsinzwe na Mali igitego kimwe ku busa, ukurikiye runganya na Kenya igitego kimwe ku kindi. Ku mugabane w'Uburayi ho harakinwa imikino ya kabiri ya Champions League. Ikipe ya Manchester United irahura na Villarreal kuri umugoroba idafite kapiteni wayo Harry Maguire wavunitse, kimwe na Luke Shaw nawe wavunitse, abakiyongeraho Aaron Bissaka wabonye ikarita itukura ku mukino uheruka. Kongera gutsindwa byaba bigabanyije bikomeye amahirwe ya Manchester United yo kurenga amatsinda, dore ko ku mukino wa mbere yari yatunguwe na Young Boys yo mu Busuwisi ikayitsinda ibitego 2-1. Kuri uyu mugoroba kandi Juventus idahagaze neza irakira Chelsea ifite igikombe giheruka nyuma yo kunyagira Barcelona ibitego 3 ku busa. Bayern Munich yo irakira Dinamo Kiev mu gihe Barca iza kuba yasuye Benfica. Mu mikino yarayibaye hongeye kubaho gutungurana ubwo ikipe itazwi cyane ya Sheriff Tiraspol yo muri Moldavia yatsindaga igihangange Real Madrid ibitego 2-1. Sheriff yatunguranye ku mugoroba, ariko sinako gutungurana konyine ikoze kuko ari nayo yoboye itsinda rya 4 n'amanota 6 kandi imaze gutsinda imikino yayo 2 ibanza. Mu yindi mikino Lionel Messi yatsinze igitego cye cya mbere muri Paris Saint-Germain ubwo ikipe yatsindaga Manchester City ibitego 2 ku busa. Lionel Messi yatangaje nyuma y'umukino ko yarakumbuye igitego dore ko yaherukaga gutsinda akiri muri Barcelona. Indi kipe yigaragaje cyane ni Liverpool yanyagiye Porto yisanze iwayo ibitego 5-1. Roberto Firmino na Mohamed Salah buri wese akaba yatahanye ibitego 2. Mu mukino wa tennis umwongereza Andy Murray yatsinze umukino we wa mbere mu irushanwa rya San Diego Open atsinze Dennis Kudla 7-2 ku busa. Guhura kw'aba bombi bisa n'ibyaturutse ku mahirwe kuko Murray yari guhura na Kei Nishikori ariko uyu asezera mu irushanwa kubera uburwayi bw'umugongo. Undi mwongereza Cameron Norrie nawe yatsinze Dominic Kupfer w'Umudage. Amakuru yacu natuyasoreje mu gisho ryiza genda Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Mwambutsa. Imbere yo kuja mu kiganiro c'abakenyezi tubahonje ku runana gwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye mugabo wanjye rwose ngusabye imbabazi, byose nabitewe n'impungenge n'ikibazo cy'umuhungu wacu Petero. Mbese ngiye ikibazo cya Petero sinari nacyumvise. Rureme rwose amafaranga yose sinayamwoherereje, reka nkuzanira yasigaye nyaguhe ariko ucururuke. Hari amafaranga nagusabye wa mugore we? None se rurebesha ko nagusabye imbabazi ijoro ryose ugaceceka nkagira ngo wambabariye ukaba ubyutse ukirakaye uragira ngo nkore iki koko? Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho ijambo ni rya Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abagore. Mwiriho neza. Hashize igihe kitari kirekire imikino mpuzamahanga ya Olympique isoje. Mu Rwanda abakinyi bashoboye kwitabira ni 5, muri bo hakaba harimo abagore 2 gusa, ndetse nibagize amahirwe yo kwegukana imidari. Ese byaba bituruka kuki? Felicite Rwemarika ni umutegarugori uzwiho kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere sport y'abagore mu Rwanda. Ubu ari mu bagize komite Olympique mpuzamahanga. Ya impamvu iriho cyane cyane urebye ku bushobozi, urabona kugira ngo abantu bajye muri komite Olympique baba bafite za minima bagomba kuzuza, ariko kubera kutagira ubushobozi ngo bakore imyitozo ihagije bituma badashobora kugera kuri urwo rwego, ugasanga rero bigarukiye ahangaha. None n'abageze no kuri urwo rwego nabo ugasanga abandi barabataye. Kubera iki? Abantu bose bategura kujya muri Olympic Games babategura nibura imyaka 5 mbere. Buri mwaka bakajya hanze kujya kwantrena hanze, none ku munsi umwaka wa nyuma wa Jeux Olympique ukabona bafasha amezi 9 bakohereza abakinnyi haba mu Bwongereza, haba mu Burayi, haba muri Amerika kugira ngo bajye kwitoza bazashobora kuza nibura kuzagira icyo bakora mu mikino Olympique. Ariko twebwe nta bushobozi twari twagira, no kwikoca hano nabwo bitoroshye, ubuzima buba bugoranye, mbese turacyabura just amikoro kugira ngo bashobore gutera imbere n'ubundi abakobwa barashoboye.
kuba abakinnyi batabona ubushobozi bwo kwitoza komite olympique mpuzamahanga nta kibibafashamo. Kuba bashoboye kujyayo badutera inkunga yo kubategura, ariko iyo nkunga yo kubategura ntabwo ari yindi ihambaye ivuga ngo bashobora no kujya hanze cyangwa iki, ntabwo bikunda. Badushoboza hano kubategura za kampu, noneho bakazitegura kugenda. Ibindi igihugu nicyo kiba kigomba kubikora. Ikindi rero komite olympique ifasha mu bindi ni ukuba abatlete amaburse yo kujya kwiga ibijyanye na siporo, kugira ngo ejo nibamara gukura batagishobora gukina bazibesheho, bazashobore kubona ubuzi bibesheho, ntibazave muri siporo ngo usange bari mu giturage baracupiye, tukabona barabaha amaburse yo kujya kwiga bakaba amavantaje agiye atandukanye. Felicite Rwemarika asanga abagore n'abakobwa bafite imbaraga ariko ngo bakeneye gushyigikirwa. Izo mbaraga barazifite kuko ku bagabo babiri automatic bo usanga baravukanye ibyo, kandi ibyo byose no kuvukana ibyo nuko bavukaga bavuga baturi umugabo ugomba gukora ibi n'ibi. Umukobwa ukavuka bagushyize mu mutwe ko ibyo ari ukubyara abana no gukurikirana iby'urugo. Kugira ngo iyo mentality ihinduke ni ibintu bizatwara igihe. Iyo baza kubazamurira rimwe abahungu n'abakobwa, ubu twese tuba turi kuri level, ariko bitangiye ejo bundi nyuma y'imyaka ingahe, no kugira ngo ibyo nyine bakure mu mutwe ko ashobora gukira hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe. Biracyanakorwa, ntabwo byatwari twagera aheza. Icyambere iyo ubona n'imikino y'abagore ijyaho ntihagire umugore ujya kuyifana, none se ubu byatera imbere bite? Bagomba kumva ko bagomba gufata iya mbere, aho umugore yagiye abagore bagende bamushyigikire, ariko nta mugore n'umwe uzasanga muri iyo mikino. Bigaragara ko batari babyumva. N'aba ba private sector bafasha amakipe y'abagabo kugira ngo bafashe abagore, urabona buriya private zaba bashaka kubona indi nyungu. Nyuma yo kubaha ibi twe tuzakuramo iki? So ugasanga bose mu bagore n'indi yo kubareba. Iyo bakwiranjaga bagatangamo amafaranga, none bakayivuga no ku maradiyo. Usibye n'ibyo n'abanyamakuru ntuzigera umva bavuga imipira y'abagore uko yabaye, kuzagira ngo bavuga abagore tugomba gusakuza no kwinginga no gusaba no kugira gute, kuvuga ngo ariko muradusabye cyane reka dupfe kubashyiraho. So kumva ari nk'imbabazi batugiriye. Rero mu gihe ibyo bintu bitarafata neza, haracyari gap, haracyari ibibura, ariko ntabwo ducika intege ko tugeze. Nibura hari ayo makipe y'abagore barahari muri discipline zose, abagore nibura barahari, usibye ko bataratinyuka kujya mu nzego zifata ibyemezo. Kugira ngo uvuge uri umwe muri komite y'abagabo bangahe kugira ngo babyemere ntabwo biba byoroshye. Felicite Rwemarika nk'umwe mu bategarugori bagize komite olympique mpuzamahanga ngo arifuza kubyaza umusaruro uwo mwanya arimo. Rero mbaye IOC member icyo gihe rero ku rwego international narashuguritse cyane kuko stade bagombaga kuyikora renovation, no ndagenda ndarobing iyo ngiyo bemera kuzatwubakira ibiro bikuru bya Olympique y'u Rwanda. Rero urumva ngo batwemera amafaranga yo kugira ngo batangire kubaka cyangwa se bagura izu. Icyo ni kimwe, ariko ngerageza kuvugana n'abaperezida bo ku rwego international. Twavuye na perezida wa swimming w'umukino wo koga, nabo badusezeraje ko mu myaka 2 cyangwa 3 bashobora kuzatwubakira arena ya swimming yo koga. Urabona nibo bakiye piscine iri officiel Olympic swimming pool, ni ukuvuga ko bajya bitorezamo, bigatuma noneho bazashobora no kwiteza imbere mu gihe cya Olympic Games. Kandi icyo gihe bigafasha na federation ya swimming kugira ngo bagire income. Ni ukuvuga ngo abaje bose gukora entraînement wenda bakishyura iyo federation, niyo nabo bakagira mikoro. Niyo mandate yanjye, nanjye sinifuza ko uyu mwanya wapfa ubusa. Ngomba kuzana nibura impinduka ya, kuko buri gihe umuntu akora ikintu ashaka gusiga umurage ku nibura bazabye bati yakoze ibi, amaze kugira post hari ikindi cyabonetse. Felicite Rwemarika umwe mu bagize komite y'ishyirahamwe mpuzamahanga y'imikino ya Olympique watubwiraga uko iyi mikino ihagaze mu Rwanda mu cyiciro cy'abagore n'abakobwa. Ni naha rero dusoreje, muramukeho. Urakoze Yvette Kabatesi, murakoze namwe mwese mwakurikiye kino kiganiro cacu, ndetse n'abakigize mu ruhara harimo na Siriake Muhawe nayo yatwumvishije ibyo baganiriye n'impunzi zo mu ikambi ya Kakuma zihurikiye muri atelier Korakisa ziyungunganya mu gushona. Ku rubuga rwacu rwa Facebook uwitwa Mugisha Bosco yatubwiye yuko Korakisa muri Ngara bisigura kwereka, twebwe twari twavuze yuko ari urumuri. Urakoze Mugisha Bosco. Murakoze rero mwese abakurikiye kino kiganiro ca BBC gahuza miryango cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, mwijwi mwumva Florentine Kwizera. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Thank you.